Lesivele sicashe kulelinye elikhaya eNew Village sikhala ngekuthi kunendvodza ekulichamkisa eveni laseNdiya lecashe kelenye yetindlu yentasitolo kwathi ke kusenjalo wafaka ke isandla ekuboshweni kwamastandi wakuleli khaya. Le ndvodza bathi ke ithenga emaphoyisa nebantu ke basemagesini kuthi ke babacishele gesi. Lesive besikwade esiganela unwambo sithi ke le ndvodza iyabacaphata ayisafuni ke nekubhadala ke irenti. Kuthe kusenjalo bavala ke lesivalo salesitolo kuthi ke kungasangeni umuntu. Wona so ona le khaya lo. Sendali sicela usinike imali yerent usinike ukukha stand ejele from the prison sinike uyasinike le mali uyasilada khona sifuna imali semaswati even lethu you don't know you gave the people for electricity the money here then you lie to us you lie to us you lie to us you can't say the electricity from Mazini so they come here it's not Mazini people here you don't make us stupid this here is from Matapa not Mazini problem then the other story one licale discover ukuthi lithenga iphoyisa kumathapha lathengela ukuthi babophe mastandi uyabona kuthi kunjalo ngoba nyalo mastandi uboshiwe nyalo sibhadala gesi thina sihlanganisele imali yagesi sibhadale once uyabona emva kwalo sisibhadale gesi emva kwalo kuba sicimele gesi masifuna ukuthi asikhiphele imali si rent sonke akafuni rent usitshela ukuthi imali iteneta mastandi makabuye. Lamanye ke emakhasimende abeseke sekalwisana nalabo lebe bavala umnyango bachaza ukuthi ke kunedintro dabo letingekhathi ke esitolo labathi ibhadele labafuna ke ukuthi thatha Tony can you mean Le ndvodza lenguThoni yona ithe ayati lutho ayati ukuthi ke laba bekunene bakhuluma ngani. Nginohlahla Twilight indzabente eMaswati channel ngena noNtobeko Thabetse eNew Village kumathapha.